nabonye ibintu byinshi muri iyi nzu biboneka naho hari abandi bantu muyibana. ibintu byinshi wabonye n'ibiki? nabonye televiziyo, ndabona amasahani menshi, intebe. Nagize n'amahirwe yo kugura iry'agakwebe bari mu cyumba narayemo. Nabonye impuzu z'umwana w'umukobwa, kiriya cyumba n'uwo mukobwa kiraramo. ndipfuvye nta mama nta papa ngira imbere n'inyuma. twari abana babiri je na mushiki wanje niwe nyine yarapfuye. inzu ubona twebamwo turi bane, none nsigaye ndibamwo jenyine. kiriya cumba naco wabonye ico mushiki wanje yararamo, ariko nta numwe akiraramo. Bihangane cyane ariko Imana iratubona. Thank you. Yes, baby. Nigeze ngenda. Oh, anituraheza kunywa kayi. Ya masare kishobora. Okay. Ariko ndimo ndagato. Okay, mubaze byagenze gute kugira ngo abana bose baba Kristo hama babumize? jenitha, ujya umukristo w'umuzima bose ni abantu, kandi nuko dutandukanye byerekeye amadini, ariko icyo nzi cyo nuko twese twaremeye Imana. Ya twarimenye Imana, ariko igitangaje niyizera aba, ariko abakristo benshi bizera Yesu. Abizeye Yesu reka bamwizere, n'abizera Allah bareka bamwizere. Icyo nzi cyo nuko Imana yashyizeho umusoro w'abahisemo. Okay, reka ibyo tubireka, ahubwo nkoreye massage mu maguru ndumva ameze nabi, ndiko ndababara kandi maze n'umwanya mpagaze ndiko ndakuraba. Ushaka massage? Okay, come on. Aigo. Sekunda kwanza ngochara. Au. jenitha, ushaka massage? Kevin, ndakubwira ikintu kimwe. Usa n'umu ex wanje witwa Esti. Murasa cyane pe, neza neza nkuko kwawe. Nayo mpamvu ku nshuro ya mbere naguhamagaye Esti. None
urukundo rwanyu rwagenze gute? Ni wamuhebye cyangwa ni we yaguhebye? sha ntawabwiye ubundi ngo turahebanye, ahubwo twatandukanijwe n'igihe, kuko yari umumizima nk'uko kwawe. Yakundaga idini rya Isilamu cyane, ku buryo habuze gato ngo nanje mukurikira kubera urukundo namukunda. Kuva agenda sindongera kumubona, icuma tukongera tugahura, urukundo rwacu rugasubira gutoha. Ibyo mbikubwiye kugira ngo ubibwire umugabo wanje, kuko nanjye ijoro yarayambabaje. iyo bimuri sinumukira ubimubwire uzaba urimo urafasha, kandi akeka nawe uzaba uri kumufasha. Serie, Yes, my God. nta kintu kiryoshye nko gukunda ugakunda. Serie, ndashaka je nawe tuzosiga ikintu cy'amateka kizosigara kiravuga urukundo rwanje nawe. Mbe, wowe ndakubaza. Yego be. Ninde muntu yakubwiye ko je nawe tuzopfa tudasize umwana azovuga urukundo rwacu ku mateka? Serie, urashaka tuzobyara? Yes, of course. Serie, urashaka tubyara? Yes, of course. Jenny, je nawe ntituzigera dutandukana n'umunsi umwe tutarabyara umwana w'umuhungu, kandi wumve neza ko ingeri isezerano ndaguhaye. Serie, buri gihe amasezerano amasezerano n'isezerano rya kabiri mpamvu ese yesu tuyabisohotse. Igihe cyose nzoba ndi kuri iyi si y'Imana, ahantu hose nzoba ndi, icyo nzoba ndimo cyose, iryo sezerano nzohora niryibuka kandi ngomba kurishiza. Umunsi nazigera ndarishiza ize ryitwa ideni kuri jewe, uzopfa muri mishozi. Serie, bikomeze. Bella. Bella. Amakosa mu by'ukuri narayakoze, ndabyemera cyane. Naragusezeranye ariko sinashize, ndakwemeza ububabare. Kandi ushobora kuba wibaza ngo ndiko ndihora, ariko nta kubabarira kurimo, kandi ndagukunda cyane. Iyo wabizi uburyo mukunda ukamenya no kubwira umugore wawe kwanga, uri kumenya ko umugore wawe mubana mu nzu atari uwawe.
nk'umugabo wawe yasohoka agasanga tumeze uko yo kwibaza iki? Keve ndambiwe n'amajambo Jenitha yizere ko kurira, sibyo? Calm down, okay? Calm down. Please. Shiri, Kevin mama ndamwiti gasubire ruguru. Kubera ko ngaha mu gisagara nta kintu mbona ariko arakora. Kandi urabizi neza ko ngaha mu gisagara ukiba mufise ibintu ariko akora. mureke yigumire ngaha none ubundi wo ruguru murongeka ngaje gukora iki akazi yabutse mu gisagara aza karonka ruguru mbona namwe kakaba arigumira